naiwa timia ba prias pain kira kumbara sa walra mo plikinan ni naiwa timia ba prias pain kira kumbara sa upla sutra baha prias ka ba yang lukis na radio ra anuncio kumuwal biyan nin ka rin klibal tawais na. Son las 7:45. Aywanan katara kumi tinyaw lasa. Makanta kita tas mayawawina. Grupo Rebaño Celestial en concierto. Kahasan di Christmas kati yuan 19 ra. Invite may munan sa aywanan ka priyas ka kumira. Grupo Rebaño Celestial Wal. Ay alam ka, dawan ra, presang kabaku yaban kabya. Yang kawawah mas nabara. Yang kawah mas nabara. Yang sorkin na swisuna. Nairawalri tem Tutan, wah matiara aluk ng sutra. Paiwan sa Moravian Miski to Priyas Kawatara. Siksaklak sa iwan, wina ay taura. Yang sorkin na swisuna. Nairawalri tem kina luiyaw ya. Alay mo ng katarara, Yula Kaban Kabia. Grupo Las Princesas del Rey. Para Duo Ale. Di Mayamana ba? Dr. 20 Cordoba. Almok Nini, 30 Cordoba. Ay talyayam ni bakbitin kalaikan ba? Yawan matawan ay sisak manay samawan ra. Bat, William Reese, dawan law na paingkira na niwan. Grupo Rebaño Celestial en concierto. Olivas, olivas, aleluya, aleluya, dinam para mayunam. Aleluya, aleluya, dinam para mayunam. Son las 7:47. Bago pali, yang wala ta si kabako pali, bam na naiwa timia ba, yawan ni bako pali, aywanan ka konsierto tara pain kira kumbara sa alikawalram, yawin na wala, ay radak ni kalupa ni Cordero Celestial. Bako sa day rawalis na. Perdón, Rebaño Celestial. Bitin lupa na ni ba makanta kita wina balan wahama pain kira wal sa aywawan ra music papul rana ni sa. Pam na witin lupen na ni makabisa yawan na ko ki timia balilia pain kira. Pero kung nauplikin na ni bahaprias kara balaya yawan ra makabisa. Kaka entrada lupia kumbaku yesa pa kuna oprenda lupia kumbaku. Plapani 30 Cordoba kum. Yaya na ni sutman bahaprias kara balaya. Wal pahawal man lukay pia aywan ay bapiwales matan kape kuna wanwami kalpe na ni basika witin lupen please layawin na balan. Bara witin lupen na ni bakunat kara impakaya yawal ka ba sa kaya tawan bako yawan na nira makaban kalupek kung tao kisa yawan na ni buisin tabay kay bako palikan bila baklerwan misa makas bara maikan kabiya plix bara sagman dor rakings bara kuak mabayawan na ni sud bago pali sa bam na Rebaño Celestial na ni babako palitimia prias painkira yawan na ni ko kay wanan ka painkira bar kay sa bahara well, princesas del rey na ni ba invite mo na ni sa iko kay yula ka ba bago sim duo Alin wama namrawali pas kantante jaraba timia bali ka timia kay sawalis ma yolay walis magakalay ko lapain kira brismo ikan na iwatitan kara dayra walis na nawala swapram palibal dimram ko na luki bas yawan na ni timia boli yawan ni sana yula ka pa para so yawan one baby ka na ni ay ko kilo pedawon ni na pain kira ba mayo na kabil bahaba may sapagan ka kum bago paliplikin na ni yawan na ni Sunday school ba patinisa. Alam Sunday school pa inisa
Para lukis na bahara maestra lupian na ni ba Christmas work ka na ni ba dukir tuktan na ni wal lanta kisa diara ni kumkum bam na bahabayaw na ni kupyam karok sa bilba patinan sa yapti na ni bibi na ni babli kaya priyastara rupla sutpaywan sa walam priyastara takas kibang para wamtlara ba kibara ka para tawan wadla plix para tawan wadla mansip ka mabal biara pain kira kumsa kayam yaw na ni Friday, please come Tuesday ba 23 de Disyembre kaysa 23 de Disyembre timi ka ba konserto tara wala pa kira kumbar sa walram ba konserto kara sa Embaku plus sutra paywan sa bahali kayawan na ni Yaya Sudbalaya piyawan na ni Balki Walaya dawan watlara square na ni bar aisim barabakusin anim bara ay wawan rasat kawalan ni sut bahara yung sip kabya tawan ni napain kira ba mayunan kaya 24 ba Friday kaysa Friday balikam Christmas Eve tihimi ka o Christmas Eve ka sa walram bara Eve ka tihimi ka ba yawan na ni Brisa para tuktan na ni recitasyones sa Isaya Candil Prias barabakusin kaudiawala na ni daw kay baraka we kakabahaba Friday 24 ba Víspera de Navidad yaw na ni bago palaywa dawan yuwa kulkan ka na ni wan kupya kraukan kayaw na ni Bria ba daw kiya ba daw kan kabisa 25 balika sa tadi sa wal ramopliki na ni sa tadi ba Christmas yuwa yawan na ni kulkan ka daw kiya ba bako sa nabahara yawan na ni Sem Sunday Prias pain kira bri babako 9 o'clock hap unaban apaslem na ni katyaw na ni Prias awar ka na ni Bakabia upla sutra payawan sa walram. Upla ilal na ni Christmas yun na ni kulkan kabaya abrasam. Upla na ni ilal kan sata di kay na resipsa kaya upla ilal na ni aywar ka ni sat tratakiwayam. Mam na sa kuna pain kira kabia bahayuwa ba yaw na ni asalata kaya Christian kasaklukan laka ba yaw na ni dawan na kigat ay lupya umikirakan bayawan tas ba uplika wan na tama na blikan balan o bilawalaran na ki God ay tan ka ba uplara para marikan tan ka na ni bayaw na ni mani na ni ailal 2,000 mani na ni pura luya uya ba wan kopya kraw kin na ni awlasan pain kira ka bahayo ba uplabani ba luki kay kaya dawan kumbara ba aw latan Jesus kliyay subra sa bawan darawali sa yawan na ni kumay bani almog bako kung lukan ka ba Christian bani luki kay kaya sa banay suni uplaralik keng kritika mo na wantay daw karsa kunan naiwatas bara diara ay lal sinsilakan na ni pawi bawal diara tan kapliki kay kan na ni bawal plana ni basat sat kray say subitakan kalukan kabadukira pruan kabadukira sin diara sat plana ni baisis redes sociales bara dimi kay karamtem napakan lupen di ba panayta kaya naniwal unsa bilupya bla with diskusyong sat daw kisam sa una ba ibiluli kira bayawan na nirawan mari kisa piwa bakaw kakasipap sa yawan na ni ulban ka na ni batan ka pliki kay kibahata ka wanwal ka na wal blahawan ka na nira aysan ka karna na ni Bria bahaba wanwi sa bako pia bako sat ka daw kiba wali na ni ba maparali ka kautanis tiwaya laka na Bria sa walram para kung nakaw diya tara masigalatan, well, peace kumra. Well, plalukan ka bakat, right? Well, Christmas ba, dukira Bible rafetsa kung nakura ay suban Bible one week sa bayon one darawali sa bansa ko na lukan kagat since kalakatan kapliki kaykan kabamihta one brewi sa Christ ay subitakan ka ba Christian bani lalu ka bani nat kayam ni painra ay bangwan ka spiritra ay bangwetan ka kum rayawan na ni wan raya kara lilia kum takaya balika saur ka apiesa ako naman buisin Christmas lili ka kum nat ka saurara selebrasyon kum daw kays magkakabalik ka well saura kay sa gat ka ay sa palimawan kara saura kay sa kanay lupya tas barablikan ay subitakan piwa kulkan kalili ka basika uplabako nat karawina tara lili ka na ni bribya dukira likayaban ay subita kara spiritra ay bangwan ka kum awi pa kum rilitagan ka kum dukira kraisay subitakan ka bayon bako ra brisa ka bahaga tuan sa ba yawan na ni
pain kira kabi Christian baku, lalu ka na ni baku, bahaba si kayo na ni daw kaya sa. Para bago pali ba mi tayo na ni sa tadi babahayo pain kira yun na ni kulkan ka babrisa. Plus sutra paywan sa ani sutra. Tairawalis na chots na ni sat pain mo ka. Pain pali. Chots na ni sat ka ba ni. Tas barabara batilawin na. Baha ka sa kalukan kalaka bri na ni bani badayrawalis na bahayo pa kulkan ka tarasa. Aw. Latan sa dayrawalis na patwiri bago. Diaratan ka pliki kay kis mabarali ka red. Aw. Bahayo si ka piyesa. Karay sa isubitakan kalukan ka na ni ba. Bam na sa kunayaw na ni wan ka sa kalukan kalaka rali ka. Piwa ba ni ba? Luki kaya sa Christ. Bayaw na ni raya isubitakan ka kum spiritra. Piwa ba ni na banwan daw kiba. Pain pali bago pali sa bam na yaw na ni baliga sa tadiwa war ka pain kira badukira bago bara bahatimi kara wamat yara na ni ba rilitakan ka pain kira kum brisa lil ka pain kira kum wan mari kaya lil ka pain kira kum kraisay subitakan ka badukira wan smal kaya lil ka wan mari kiba bak wan smal kaya yung makabis na wahamat yara na nira bahalil ki ka ba tan kira trekex presentar mo na ya luki kira tan ka na ni kat ulban ka ba katwalwas. Walram, ani resut ka. Morebian lupya na ni sut. Bahalukan ka daw kibags man try keks. Kasaktan ka ra daw. Kan bahalil ki ka. Presentasyon ka ra. Tukta na niya ilalsin nat ka. Rukpulan ka ra dimisa. Bako dimibang parawalram. Kan gat bila ba. Si pupla bahawal rukpul rasa. Nabamita. Pulan kawin na rawi si pulan kanat karadaw para baha pulan kape sino ke balik ka mensahe kung man briay balaya once maupla na ni bani rabam na balik ako piakraw ka kung konseho ba ako maikya kabis na bago palibam na yun na ni walbago nat karamani o Christmas yuan na ni babalu yawi sa walbanin karayawan na ni walmore church local bila raday rawalis na yawan na ni mani last na ta meeting ka mas yawan na ni patbrisa church bila rawarta kyuplikan ni sot try kay yawan na ni work na ni Briwa, ni ba informe na ni ba try kay sa informe na ni Buplabani, 120 ka na ni ba blasto sayo na ni dawan maon ka ra, presentar mo na sa bahabayaw na ni one nut kalupya ba ko yung try kay kiba piwa ba nira, one committee na ni, wal bahapali pa man na nira, kao pala ko piyam karo kawas na one lago lapain, kira beris one committee lupya ni ka na sut, responsable, sekretarya, tesorera, para bilara wala na ni warta kina sut committee na ni win kakasut wan lako lapain kira bribang ma'am wan la kara mahirin Christina Morris rawan lako lapain kira yabi sa nay watitan kara lay karang bako sim wan lako lapain kira yabi sa wan ulban sa wan upliga pain kira ni bakasa kwan wali sa lay ko lapain kira yabis na wali kamoy ki Dina Francisca Peralta titaniam ni lay kara titaniam ni wan lako lapain kira bris bako sim lay ko lapain kira yabis na wan muy ni kan Nemesio Charlie muy kin Nemesio nagis may city tanyam niya huya pinit tawan kabakat kay kismo plan na kilay warawan wali batawan laton kalaga pain kira ba manual kabesi walram lay ko lapain kira maix na lam ko layang briri walram bago sin muy ki Jose Cano Downs titanyam ni muy kinakipalisma titanyam ni Boaco tasbayo kaddu palaywa wan wali sa saludo hasta a la bella ciudad de Boaco, al hermano, ¿verdad? A nuestro hermano, a José Cano Downs. Pues recíbelo muchos saludos, hermanito, de parte nuestra y bueno, de parte de los que trabajan de la radio también. Bago pali, yawan ni wan lako lapain kira yabi sa bago sin balik wan lagra mayrin Kaylin Penn Francis may walis na Rosita na pain palilay kra titanyam ni keks maintan ni na sin wan wali saban kra amoy ki wan nel pa wait na red apya balik amoy ki ayat TV sa wam ka Alberto Salciano marit kam lupyam lupay kuki moy ka el pa wan lako lapain kira bris wan lako lapain kira bris nay watitan kara walwala na ni sut wan wali bang wisman ni sut wan lako la pain kira bris wa pain pali wala war kiba what's my one kat babilalikadan wisa sa ko na yang awar ki basika ubaled dim riba mita yung try guys na ka awar ki na wiriya lupya kum briwaya awar ki ba kompletar mo na ya nawar ka na magabis na lawan na pain kira kum mangkiwan biya bahali ka lawan ka babila sa elta kan lakat tara ba Christ mita sakan sa manal ki bris
kais na naradawan may payuisa. Bapain, bahawal lay kara Alicia Blankford lay kara lay ko lapain kira brisa. Bago sin wan uplikal pen Moravian Creole na ni Sutuan Walis ma wan la ko la prima. Saludo muy especial a nuestros hermanos de la iglesia Morava Creole. Recíbelo muchas bendiciones y un feliz domingo, o mejor dicho, un feliz cuarto domingo de Adviento. Bendiciones. Son las 8 en punto. Son las 8:03. Baku pali baku lawan apa yang kira walata. Na narakat balikayang laku labara may sapakan ka na ni babahara takas kuna sa dawan bila peace kumyawan wan kupyak kraw kaya naiwa at ben sandi ka walwal ra dawan bila bayawan ra diwan na isuya ba kay sa wala ya look to bara bakusin 4 bara 7 bakat dawan bila na ako isa. Dakubam na Joseph Galili tawan ka kum Nazaret bawin na taki Judea tawan ka kum ni na Bethlehem uwi bara balan. Bahara siga King David ay subitakan ba? Joseph basin David kiam kakan ba? Joseph Mary wal Bethlehem rawan na ini namang kaya. Papi wa Mary lika. Joseph wal marita kay ladaw kan.
Para sinay subay paliman kata. Itina ni Bethlehem ra kan bara. Mary ay subay piwa babalan. Bahara itinay lupya way natawa kya bay suban. Para kwala ra karbi. Daywan patawat larat nikan. Itina ni hotel ra takas kaya plesa pukan bamna. Dawan man bilang ba yang nanibrinay daw kisa tan kabriyaya. Baha piwaratakan ba naiwa time kanawal na kiyang nanisips na nahabila na winadyara kumsakaya. Baha piwatakan piwa ba naiwa piwa nawal dia pra kiyang nanikay kaya sips na. Dawan ki mam kabis na. Ay saya briba yang apia. Man si ka bahay sis mo ba? Man si ka tan ka brabri gat kas mo ba? Uplabasip sa bilam na winadyara na ni Saki ay saya yang naniuplaba kung mestik na ni Sintakaya. Kung man bilam ba, mansip mestik takras ma. Dia bilam ay san kalukan kabablasi winanaywa bakat. Dia mangkiswiram ba plapisam. Pam naman spirit ka mo ulikira ba? Yar ka yang naniwal ka biyan. Brenisip kam na. Diyara sirpi prahanira. Kung wan raya kara, tabay kan kakabiya. Jesus ininara. Amen. Pain palimuhi kibaralay kara nani, yawan nani. One time ka ba, plapan bati lara. Naiwa, titan kara. Dawan bila. Yawan kaysa Mary, raya kadukira. Para Joseph raya kadukira. Diara sir pilupe kum wan raya ka walaki praki kay kaya. Yaw na ni bisi ura dawan bilay si kay kan kara. Mary, bara Joseph, bara Bako. Jesus ay subaya piwa time ka ba? Diara yung pa. May watitan kara, yang brinay daw ki sa nakunat kara ay sayang. Mary bayakan. Mary bayakan. Wala ba? Diya mo na God mayrin na ni wala na ni kau Nazaret rabarakan kau pain staditakan o kau iwan ka kung pain iwiuplikan na ni umayr ka na ni o kau mayrin pain kiran na ni sinbarakan o kau sins kalukan kasin layura luki kay kimayr kabarakan. Sa kunadiya mo ni God, Israel kiyam katila bakat nakamayr ka na wahabisa kayakan. Diya mo na. Wala ba? Joseph ba diya sa tuwait ni kakan? Joseph basintiya mo na God. Mary rabriya ya takataba piwara kuna ay darawalan tem Mary bapat kuhirakan. Ay sins kalukan karawitin sabi raswita kiwaya lukan kakatabawin na klidiya mo na God buhi Joseph rawin Mary ra briya ya siya bri biya piya si bri biya piya diya mo na bakuin. Nahastur ka yung pawalwal makabiwalan ka ng dairawalis na uplabani. Stadimunan ka na ni sat-sat daw kibatila ra, makaban-kabani barasip sa komentaryo na ni Wia ba daw biya ka, sat-sat ra upla ay sabihan. Luki kaykan ka na ni sat-sat ra luki kayk biya.
Mary badukira, yun na ni laki kay kibara, Bible ba mi? Kakler, wan mari kisa. Mary ba? Baku Joseph ba? Israel, kiyam ka, Israel, lupia. Kaulal katwibi sa kaka, upat detayera di maya pietawan, paano kaka, Jacob, kiyam ka babak, kupen kabila walar, Abraham ba wina luliawula, Jacob bak, treta pia. Joseph bak, Moses bak, ban plapiawula ba, Sakaraya bak, balki ban plapilwaya ba, Ana bak, para bakusin, balki mo ni Mary wakat baltakisa. Joseph raya ka ba kirasin laki kay karam time? Semba ku praise ka takiyawla, uplay lalu kisa nahaba Joseph, Jacob lupiyawid na ichi para wataba. Kuna baha Joseph kapi, baha Joseph kakan kaka, bahalik ka mani na ni Ailal, pagkrasip sa uyaya, tausin mani na ni kau Christ, balras kay narabaha Joseph ka, tas barakan. Ananara ko na, nahapiwara balantem, Christ basika, lukan ka na ni Baraba, bankra, primer at tercer o cuarto siglo, bahapis ka na ni, paano yung kaka, pis ka na ni Baray subitakan, paano ka, testamental mo balpra kuya, bar testamental mo kwa kaya, pasta krikan ka, barbaka ka, Joseph si ka, paano ka, Jacob lupia para, Jacob lukan ka balay kay grantem, bahamani na ni tausin, kung pura praise ka ka, Christ, balras kay narabarkan, baka ka, yawan since ka lupia, wirial peraluki kay masin, si pwede pa baha Joseph ka, porque mani ubay laluan, baka ka na Joseph ka na, same, lukan ka sa kuna kiyam ka, paano ka, kiyam ka ba walang Joseph walakum, Joseph walakum. Bamita, Bible Lucar study munan ka ni bawan mari kisa, kuna siyempre aula ba, David kiyam ka babak, takiyaula. At bisura kiyam ka lukan ka sirpe pis, kung mangkribaku. David kiyam ka babak, takaula ban bal kimatan ko, ban bal, utin mayrin kung brin ba, esta, hamer ka brin ba, lupawed na kumbaikan, piwet na ba Santiago ni namakan, an baha Santiago ka ba, winasi ka Joseph ba ay subitakan. Nazareth Joseph ka ba? Kapiya? Bang na nahawal stur ka ba, pisirpil pira man laki kay kis mabara, siyempre kuna Israel kiyam ka ba bak aula. Uplailal na ni, Mary bara Joseph wal raya katan kawapi kaka iyawi na ulakyam ka ba iyaw na ni Ais kapain si briras wan mo ni sa tan ka pliki kay kan karabal matem baga ka Joseph ay si ka ba Santiago wan mari kisa an Santiago ay si ka ba matan an matan lika panuya ka witin ba King David kiyam kababak takaula pa yung kakabila wala ra Levi kiyam ka babak ko panluya wala bara Bible tan ka plapli ka rin wan mari kisa nahaba beleng winakan witinanay war ka ba sheep main kakayranan siyempre lukan ka ba ka may dami ka David radiya kan babako sin plapi balan bamita en salmita, nahabilaway ka Joseph, rawintam Joseph, man David kiyam kas, man mayam Mary, babri, si abri para. Kay kis. Barkli Mary rasinen salbamitawin, liliam basyam ni pali, mayrin kas maba. God buwe, yam ni may keksa. Israel kiyam ka, God buwe, baksakan kiyam ka. Israel kiyam ka, God buwe, wahbisakan. Bamta sinen salbamitawin,
Nahatuktay subitagbiya ba? Gatlay pura ramakan kabyan wi tinayking kala kaiway balika. Natapo kabiya. Kung wi tinay dami ka, David tron kara iubya. Paano ka, David, king laga kumal kibrikan ba? Kaliya isuna, Jesus balayakan ba ka? Jesus ba original ka kan? Kan ay dami ka, David twin time, wiyaga ka, David kiyam ka babaksi ka, Jesus babal ay subitak kaya kan. Bamna, naiwatitan ka rin, halukan ka, stadimunan ka sir Pilipina, waliyaw na nila kikay kaya, makabiwalan ka, wala na ni kumkum daw ka, nahakyam ka ra, naha wait ni ka, naha mayr ka, walragat, buy wahbisakan, baranay watitan ka ra, yawan na ni wan raya ka ra, nahatan kayo ni sipsa, wan raya ka ra, aplikar mo ni kay kaya. Muy kilay ka na ni wandarawali sa spiritoli kira ay warka daw kan ka ba? Spiritoli kira ay warka daw kan ka ba? Tan ka kung maniyang same spirit ka ba mi? Ta wan daw kras sa kaka tan ka briya praise ka ba katyawan sip briras. Bamita uplakum yawan nani, dawan ra kasakluki uplika nani, wan raya kara, spiritoli kiray warka daw kaya ba, kasaklukan laka ba, nitsa ay maailal ra, wan raya kara, ailal bre kaya. Gatlu piya uplatakan ba, yawan nani bado kira, tan ka ba, ais kayawan nani sip, priraswan mo ni sa kantan ka, gatay tan ka ba, utin ba man ba, ais ka ba, brisa. Bansa ko na, yun ay dira kung kay sibalik ka, kay gram, por ejemplo, en salbamita, meri rawin tukta ay subitakan dukira. Nahalukan ka ra, tuktay subitakan ka bara, spiritoli kira ba, man pura mara, mamdis, biya pahabila, bay kira ba, kumukiwiwi ka, God karni ka ba? Bayaga ka spirit karni ka ba? Sinimyula kung bago na mayrin tiara, panaga ka, plawiyara, na God bilatan ka uplatakaya ba? Bayaga ka, tuktan kung nat ka reformar muni sa bako praise ka, yawan rabay bilukan ka buwan marikisa. Spirit ay work ka daw kan ka ba? Spirit matan ka ba? God witinaytan ka ba na kiuplara di maya ba na kiuplawin na uplara raya ka kung raya daw kaya ba way sukisakaya bo ay subisakaya tan ka kum na kiyawan uplawan raya kara spiritay war ka daw kan ka kumtan ka wan marikan ka kum sinyawan na nisip sa laki kaya napunto ka na yawan na ni wan mapara klave sa napunto ka, nakaikan ka na yawan wan raya kara, esensyal sa tan kapliki kay kaya, observar mo na ya, na ki spirit o likira ba, uplabani raya kara, dimisa, bara uplabani kupyalukan kara, chance mo ni sa uplabani kupyalukan kara, ay wadaw sa uplabani kupyalukan kara, kasakalaka dawkan ka ba patwiri ba ko spirit mabaya ka latan takaya tan ka kumdukirawan marikisa bila wala ram sipsayawan na ni wiyaya yawan na ni uplawan raya kara yawan ni spiritra yawan na ni kuy iratiwan ka kumba ku brisa ka bahagwir ka tiwan ka nat ka kumbal ay subitakan ka kumtakay basika diara yamni diara kasak raya kaya laka ba? Reda piam? Yawan wan wina tara, braprura na, sipruras kaya laka ba? Yawan wan wina tara, aisawan, silingwan, yawan wan wina tara, gat laka saukan ka na ni ba? Kumuke, klibal kimune, spirit ba? Yawan ra, saw mo kumbila wala ra mangki, saki rayawan daw kuya babak, praise ka sa baga ka, Jesus Christ, tiara mayrin kung wina ay subitakayatan ka ba? Muhikilay ka na ni, uba pali
God ay war ka daw kan kara, kau milagro, kau dira tara, uplaraya kara, sipali daw kan bayawan na ni ba, akay kaya ba, baragatan kabriyaya ba. Yang ay mailalra nahasmal kan kalukan kardira kum kay kis na gat pain kiraba. Mebe sipkan gat witinay karni kais karababaku tas barabaliwaya. Sip kay kanupla na nira wiyaya yang gat balri kunang spiritras na bakurasin sipkan gat kan witin bagat karni ka kumbriba natapusa. Karni ka kumbriba uba tan ka tarasa, karni ka kumbriba uba, sipsa, sipa piadukya kumisinapo, misar sipkan baku nat karadaw kaya. Sa kuna baku nat karadaw kan katakaka, mebeyawan na ni, kausipwantan ka priras palikawaya. Mebebaku nat karadaw kan kakayawan, kausipapia palikawaya. Reda pia. Okay, sa kuna bapis ka rin sibdimras na kan gatay-tan ka ba, witin ba man nusa, ay tan ka, ay waay ka sa kalaka ba, ani ka ba, bam na. Sa kuna yang nahawalukan ka kumay sa iwans na, gat, sipkan na atas baya, saur ka ba, na atas bainan ka ba, na atas ba, turuan ka ba, na atas ba, aiblakwan ka, na atas ba, swapni ka ba, alkiklibu kaya, klipas kaya kan kakam, blessed to kaya kan uplaba kutakaya uplanat ka takaya kan. Barbakuli ka uplanat kara taguya bamitali ka sip kaya kan diara na ni dawki uplapit ka upla praise ka upla nivel ka bakat dawki wan mari kaya. Pamita si ka bilibil ako na disciple na ni Jesus diara dawki kan bakay kikan piwara ay kay darawali kan. Jesus diara na ni daw kikan ba, disciple na ni kay kikan tem, na-wait ni ka na ya. Abusut witin ay bilawali na, pasa na ni sut witin bilawali, takas kilam ni takina, na-wait ni ka na ya. Kay kisma. Diara ay lal Jesus Christ, God, raya kiralupya ba. Wapya gato platakan tan ka, gatay war ka daw kan kuplatila ra ba, uba diara kumay, kasayawan Christian bako o yawan tas barayiwi uplikan na ni bako na atan ka na luki kay kaya. Bam na nanarasika sa kuna diara kumba yawan na ni bahalukan ka luki kay kan kabatilara. Diara kumyaw na ni kay kaya basika iyawan upla ba mo hikilahikar na ni ay mailalra yawan ni sip dawan ay war ka daw kiba dawan ay brin ka na ay kupiala kayawan na nira makabibakat yawan upla bakway mailal rasip waras wan mo nisa nusma diamita nahawaliang prakayaw ba kung nahawaliang takas kay kaisna kanyawan tas ba upli ka na nisika wan na krakaykan ka na niba wan sins kalukan ka na niba wan karni ka na niba wan study munan ka na ni sut bakaw palaywa yawan na ni wan war katakan kakara wan wina tara dukian na ni bakaw yawan daw sa kli yawan na isi babako misar naha Jesus kay subita kayakan badukiara misar Israel na ni prophet na ni ulban kay si kay kibalan misar nukan tuktabadian nat kara balay subita kayakan ba misaray si kaykan sakuna bahara sika tas bakarni ka tas balukan ka ba mitablakwan ka ba Israel na nila ay lalblakwan nanara Jesus ay subitag kaya piwara balantem ba mitabisiura Bible ay si kay kay para balritem Jesus ay subitag kay kan ba piwara kay kram Bible chapti katulog bors kawan papanlaki 2-3 bagatwamatem King Tara kumbara kan piwara Jesus babalay subitakan. Bible 1 mari kisa parang paliking ka ba nina Augusto Caesar within piwara Jesus babalay subitakayakan. Annaha king ka piwara diara ay laltas barakan. Pandega ka Roma ay karnika muno tara diara na ni sutbrikan ba warksat ka sudawgikan ba para bahati larap Israel lupya na ni basin.
turban kara, blakwan kara, sarira, kupya kriwan ra, albara, banban. Berbami ta Bible ba? Lagi kay kiwaram tem, wal nahasem piwa barasin, bal Jesus Christ bay subitakayakan. Diara tara kumlukan ka na yawan, diara ilal study ni kay barbatila ra, kau yang diara kumay sa nayutitan ka ra, awar kidanta kuya batila ra, mangkanay daw kibasika, Jesus kabal ay subitakay awar ka na nira, utla apukan. Jesus kabalay subitakay awar kara, upla kumisin kay kraskan. Jesus kabalay subitakay kan awar kara, seguramente Mary, Joseph wal ay mamnalulkan ka, tara prin. Joseph ay kupyalukan kara, para Mary sinailukan kara, sacrifice, tara kumbrin ba, na ki, sipli sapo ba, Bible balaki kay kiwaram tem, bors kasemba bilawisa, witina ni lupa wait na tawa, kaya ba ay subayakan, barat wala ra karbi, daywan patawat larat nikan. Na study munan ka na, upla na ni sat study mo ni sa mo, kilay ka na nin, Bible tan kapliki ka kay na ni ba, nat ka satra laki kay sa sakuna, yang winakaw, dayrawalis na yawan ka sa kalukan, laka kumbriba, Bible ulban ka ba, clear one marki sa Jesus, ay suban ka ba, umpira, Jesus ay suban ka ba, daywan na ni tilara, bipatawat lara, manluki kayks, manyuwi kay lalbris maba, manluki kayks, mansipiwis maba, manluki kayks, mandira sutkay nam tanira naiwas maba, mansip ka makilu, piam kumiyar ka, kuir kuna ni chekero kabila ra pega ka, potrero kumbila ra, bipsalya bay ka please karayar ka, isubitag biya kihubanit palibamita, sipba daw biya plikay sa kau hospital privado kum, plikay sa kau utla mejor, plikay sa kau kuna pain kau mana naniba, plikay sa kau kuala pain naniba, at kibahatuk ti kay subitakuya badukyar kaysa. Mientras ki wan sa sakratara Jesus Christ na ay subitakan ka na, witinumpira palahiwa ay subitakayakan. Nahaluki kay kan karba, mitabisiurawiri, God ay war ka daw kan ka ba, spiritually kiray war ka daw kan ka ba, daw kisa, kau diara saura, kau diara trabil, kau sipapyadukya ba, tilara ay war ka daw kibatan kawan mari kisa, tas baba, trabil ba man, tas baba, nakimayon nagaka, saur kalaka, pat ka, swapni ka, taas ka nanibaman kan. Sipkan gat bawiyaya, bisura kliwiri, kliyay suna, spirit rawutin gat ba, kubalki mananiuba saura dauksma, barayang ay subitakuna. Sipkan gat bawiyaya, manani, mestek kambatara, sa hatan kambriras magkakaikeks yang gat balari, kaiks, hotel kum kaumana rayang naratakas kuna, sipkan wiyaya ray tapiam. Sa kunan na harasikawan mari kisa, God ay war kadaukan ka na, kiupla raya karadimi na, kiuplawan saur ka ba na, kiuplawan swapni ka ba na, kiuplawan kawan ka ba na, kiupla sipyawan luki kay karas ba na, kiyawan sip tan kabriras ba, wan sumal kaya to kiara. Bamit a Bible kamba, tan kaman bris mabakat luki kay matem, umpira, bawi kira, kasakira, ay subitakan. Tuktakan, umpirakan ko na kingkum. Kaupain gat ba daw kayakan? Iyawan rawan mari kaya, iyawan uplawan swap ni ka ba? Uwi na tarara, inan ka ba? Uwi na tarara, taski ka ba para nanara spiritra, utin, iyawan ray pinanibakuan sa kayakas ka. Tingkidawan naywatitan karamanuwis. Manaha Jesus kapain kiray suban bata kami tasika. Yawan naywa ahiwiran na ni Bakusa. Naha Jesus kay suban ta kami tasika. Yawan naywa chance kumprisa. Muy kinanilay ka na ni. Nahastur ka na
minit kumay si dan daw kaya tur kapiyasa. Na minit kumaradyara kumay si lupya bakat suyetan kapiyasa. Gatan ka na uba tarasa, uba tihusa, gatlatuan kalaga uplara daw kan na uba palaywa pa na uplamih tagatra diara daw kaya ba sin nata apusa. Nanara, naywatitan ka na advent kawalwal ra, man na kiluki kay kisma. Man kupyam ridi daw kan kakumbris maki, man patay si kay kram saki, Christ man kupyam rayar ka ay subita kaya, man patdam rawali kay kismaki, mani kumbal takuya ba, 365 days ba, kauyuna ni kulki rawikit natal kaya ba, man tiya kay kisma, tas bayan na kikay kisma, Cesar Tiwara, na kikan baba na naratayim ka na walpraki cakes naiwa government ka na nila ka na tilara na kitas babim pakisa naiwa na kisaupla ba tas ba lukan porque tas ba government kakautara ba kupyam kraw kibas setan devil naiwa setan devil war ka saura ba kau uplara turban ka na niradaw sa wina tara ba an kupyam kraw nanara bahapiwa katababako Jesus kli aula sa walam. Jesus kli patdor na nirasa. Jesus kli aula sa. Kung amoy kilay ka na ni upyam kraw kibas. Dawa na ula pa ay uplit ka na ni brihuaya ula sa. Naiwa kupyam kraw man ba Joseph ba kumanrasin wartara kung may kansa. Mary ba kumanrasin wartara kung may kansa. Naiwa kupyam krauks man basin yam ni munan kiyam kakumsma. Manra tas bakunin kami tamay warbitanis ti kayra may briwabi aram. Manra tas ba lukan ka ba kinani saur kalaga ba mitakunin maymun ka manwi para yang uba mestex na, yang uba sauras na, yang sip, yang raya kina tawan wala sila takay sipapyas na man bakura luk para kan Jesus katlupya babalan bahapali kondisyon karaman baras maba bahapali raya karabaras mabawina primay sakaya manbui chansias manbui kupiam dor ka ba kwaks manbui kupiam dor ka hotel ka ba kwakias Jesus bahara manual iwayawansa naiwa titan kara lukibas Mary ay warkataukan ka ba bahaba mansma church na nibani tasbais karabars maba anya ni sutrawan walis maba Mary ba lukibas man yang wan ay wan ka ba wan misyon ka ba wan war ka ba swakisakan la ka ba tas bayana bila na brihim pakikayabatan kawan marikisakan Mary bilawin yang nadawan napakan kasni bam naman ay wirang bakat yang ratak diya Jesus ay suwan ba man yang naitamanay subitakan bamita Jesus pruan raiti winabuan man yang pruan winakliwan bukay bataka Jesus tira sudaw kan ba iyawal para muan marikan na kiluiwaya ba tas basaur ka na ni waltanis tiwaya latar wah para tiara raya kang baluki keks naiwa tiari kasma Mary ba manual bako kan tiara pa kira dawan ra apiawiras kan tiara na ni Christian takaya apiawi para tiara na ni tas badukya walay black para Mary ba man para sampla kumsa manrasin gatuan sa yus may munaya manrasin spiritoli kira ba wansa ay karni kara manra dimi yam ni kanani ay lansa kaya waman na ni Joseph ba sin man bako uplakan kuna Joseph na chance ka pre please waman na ni Joseph raya karagad daw kan ba manrasin sipsa daw kaya naiwatitan kara wah mapayin kira na ilalban kara lukis man na Christmas ka na diarawalan na ni waliliam briyaya bako daw para Jesus man namtamana
pruan man prui patra wapara kasakloks bararaya kama. Daywan na ni watla ray subitakan. Uplakumi buhay watla yabras kan. Namanit natar mansin karabako daw makaka. Na, Son ikabiya. las 8. Spirit balilia kabiyaki. God balilia kabiyaki. Jesus balilia kabiyaki. Son las 8 Kaysa luki y kay kaya. 35 Kaysa minutos. diara layura kay kaya. Kaysa wan muntagat kay Son piara. las Kaysa 8 spirit y badukira luki 35 kay kaya. minutos. Son las 8 Naakpet y walwalra. 35 Christian minutos. bani, lalukra bani. Dawan Son ninamayo las ni 8 y 35 minutos. Ninambamayo ng kabiyatawan. Son Paintira, las 8 dia diesot y ay sariba. 35 minutos. Man kubyam laka ba. Kakabya, uplabani raya kara, tatukban ka kung kabya. Uplabani raya kara, bahaba kubya kara o kakabya. Nita maray na Jesus ang kara. Amen. Tawan bilas malki bila baikra lal makabu unaiskara. Wam tlavila kumi wanira berisi maikan kata mana ni program kam. Gachip kawa sip mune pura nuansa. Tenki katara yabi sa wanwal rika kumi wanira. Kiama primang kiwalram badukiara. Winan kadaw kisa wanwali kayaba kli pasara tagbia piwara. Wandawan gat au wibia sakaka ay kupya laka suno kirawal. Yualay ko kikli pasara kabia. Ay sabi ang sutra. Son las 8 y 37 minutos. Dear Senor Santa Claus, I think I'd tell you what I would like for Christmas, and I hope you won't forget. I only want a peso that I can have for mine, to get my senorita something for Christmas time. I don't believe you read the card last Christmas that I sent. You come to see the kids across the street and then you went. Dear Senor Santa Claus, I think me understand. Sometimes the toys all gone before you reach the Rio Grande. Dear Senor Santa Claus, I tell you what I think. I no got a stocking, I set out my piggy bank. So please bring me peso that I can have for mine, to get my senorita something for Christmas time. On Christmas Eve I watch for you and I no sleep a wink. If I no get Lolita something, she feels sad, I think. So please, Senor Santa Claus, this Christmas be so grand. If I get peso to buy a ring for my Lolita's hand.